Kurumzari, Miang Tavis Mutaram Ochari, Nasimuro Bapauda, or Jassing in the Midtown Parks and a Pangtokre. Apabo was asking the Sakana Manapi with the Sakari School, Amata Yauki, the Chief Minister, and a pen of Fondokre. Amadi, border fencing in Matanga political parties in Yapunami from Kona, but Trinamu Congress and Dabi Tauri, Mapuma Pau Pizari. Ngasi Ojagi no mid parks and a Pangtona Cray, Ngasi DM College ki multipurpose hall the Pangtopa teachers Degi Thoramda, Afabo Maris in Putopo Ojas in the Manipur Sakana, Manapi with the Sarkari School, Amata Yakudabda, Chief Minister and a pen of Fondo Cray, Department of Education SSA Society, RMSA Society, Higher and Technical Education, State Council of Education, Research and Training, Adult Education, Directorate of Language Planning and Implementation, Board of Secondary Education Manipur, Amadi, Council of Higher Education Manipur Nasinduna, Ngasi DM College ki multipurpose hall the Pangtokiba teachers Tegi Thoram Aduda, Chief Minister Okram Ibobi, Education Minister M. Okendro Yang Tongan Tongamba Parliamentary Secretary, MLA Amadi, Education Department ki Makotombo Official Kiana Serbia ki, Matau Nintina Pangtokpa, Afabo Mahere Putopa, School Singi Oja Sing da Sarkari Maiketegi Kudul Potpitun Ikai Kumnabo Utki, Thoram Gamari Lena, Chief Minister Okram Ibobina Haikibada, Ngasi Sarkar Namatoma Sakamba Amadi, Afabo Mahere Putopo, Oja Sing Bopuning Tawatuna Manapiba Asida, Sarkar School ki Oja Amata Yaw the Basi Label Tibani Haiki, Mana Makata na Fondoki Bada, Sarkar School da Mahere Masing Hena Tamanduna, problem to all Liba Asi, Principal Singi Achobo Marali, Asigumatabasi Matunda, Amohana Tori Dabani Hana, Akanbawa from Tamki, Sarkar Sinapakaliba Education was Jakwat Hanana local Liba Tabok Torom Sinda Miamna, Afaba Pota Biduna, Manipurda, Afaba Education, Amapurana Bahona Minasi, Haiki. Akoy government school discourage the way water Ngasi award iriba mayam singse sikim hoga government na gramine naya paisa hopi daba high school ya secondary naptana masjida award pibse from the government side yamna pangba yamna matiksa daba woibai yai from the government side it is extremely sorry. Masi price free group mayam sikse maybe Kawan district Bishnupur or maybe Mara all are private institutions happening government is scheme to be developed. Masi kari no where is this gap? Masi kari no masi sway the time say the time has come to discuss it seriously. 100 year what secondary school ki high school living certificate examination se da aina report se hum ka da government ki high school ai machine ki objective ka hai more than 20 government full fledged high school chhatra ko buba class 10 examination set up ko mun se masi kamai to misri si kamai to badage adagi high school government ki full fledged high school kharab mana Satra ama boba third division dilayana second division dilayana satra ama boba pass ko mundu yawe Education Minister M. Okendro no Fondo Kibida Education Gilamda Manipur Sarkar Asina Paikat Payaba Tabok Sing Paikatuna Lali College Singi Principal Sing Hapnana Tabok Kumang Chok in Paikali Bengali High School Campus Ta Oja Singi Guest House Amasari Asi Matangi Teachers Day Nangna Naba Oja Sing the Kusinagani Sarkar Schools in Su Private Schools Sing Jangdam Naba Yana Naba Yamnakan Honari Matang Chahidagi Sarkar Schools in the admission Tawa Matamda Category 1, 2, 3 High Nakaidokuna Ming Jahan Bagi Tabok Zataragani Haiki Itutuna taliba tha sigi manunga haidoknaba pandam thamjariba yamna sengna lojariba RMC ge oja chahumga kuntha nipan haidoknaba phai thorang tawjariba sidanatana makhal makhali khoya ngasi maksar khoi function si loraga bahupurata RMC ge office SSA ge office sanganaba thorang tawjari loina thuma tamda Manipur gi language directorate and Hyderabad Gandhi is the Bampo Numita, Honorable Citizen Hudupi Hiba, who February Father, State Cabinet Naya, Hiba, Jati Mayam Leva, Lol Mayam, State City, Punamak, Himinaba, Punamak, Hanam Syllabus, Director, Handu Nava Thoran, Kaya, Jais, the Paikan of Honajari. Autonomous District Council Administration Chandel na susinduna Ojasagi numit Chandel gi Indo Stadium the Pangtoki Thoramasida ADC Chandel gi Chief Executive Officer L Dasinso Imol Additional CEO TS Kotha Amasung Inspector of School TK
मोसिल फासु सरुयाखी थौरमसिग मरी लेनना अफबो ओजा कुनिथोइदा मना पीतुनै काय खुमनखी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्फाल की स्टूडेंट असु ओजा संगी नुमित इरोय सेंबदा लेबा यूनिवर्सिटी असिदा पांथोखी प्लांट ब्रीडिंग अमसुंग जेनेटिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पीएच रंजित शर्मा ख्वाइदगी फबो ओजा की मना पीकी बिष्णुपुर पुलिस ने सुसिंदनो ओजा संगी नुमित थौरम बिष्णुपुर की बुदो मयांगंबा हराउबुंग संगने पांथोखी थौरम असिदा हाना मिनिस्टर ओइरंबा केएस पुनिंकांता बिष्णुपुर एसपी टीएस राधेश्याम रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर डब्ल्यू गुलापी डीएसपी ऑपरेशन बिष्णुपुर एम रामेश्वर सुसरुया के डिस्ट्रिक्ट असिगी तोंगान तोंगानबा मफम दलेबो ओजागी सिनफमदगी पोथाख्रबा हौजी हौजी ओजागी सिनफमदा लेरिबा मियोइसिंगदा अचम खुदोल पोपीदुना इकाय खुमनबो उतकी केएच पुनिंकांतना इंडिया की प्रेसिडेंट ओइरंबा लेखिद्रबा राधा कृष्ण असी लाइपोंगनी महाकी मतिक मगुन सिंथाबगी लोइबा नाइरो हाइकी एसपी टीएच राधेश्यामना मणिपुर अमदी भारत के अतै स्टेट सिंगदा हौजिक नोमकांदना थोलिबा पांदबा थौदोसिंग असी नाहा ओइरिबा महिरुसिंगना अयाम चथबा थेंगनै नुपी अंगांद चथबा मियोट मिने अमदी अतै क्राइम सिंग लाक्सिंगे हारबदी ममा मपा अमदी महिरुसिंगबु ताकपी तंबिरिबा ओजासिंगे अचौबा थौदांग लै मसी खंगदुना डिस्ट्रिक्ट पुलिसना अहानबा ओइना ओजासिंगे नुमित असी पांथोपनी हाइना फोंदोखी demand letter piba school singi pesaka sugumada misguide or yam lana yorok padagi apaina karama target rusi ramai to agadagi nara pada tohan ba series of activities para public relation paraka alo angang sing study to ya area nara pada apaina teachers day series are very important point role ya angang sing notadi both parents and teachers animals are very important one बॉर्डर फेंसिंग वाथो की मतंग पॉलिटिकल पार्टी मयाम की मिफम तौननबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस न दाबी तौरी होटल एक्सेलेंसी लेबा पार्टी असगी ऑफिस पांथोकिबा पाउ मिफम अमदा स्टेट प्रेसिडेंट किम गांगटेना बॉर्डर फेंसिंग की वाथो असि मणिपुर मियामना यामना लुमना लवी स्टेट गवर्नमेंट अमदी सेंटर ना हक्सना लौफम थोई इशू असि मतंग कुमना खनदुना अचेपा फिरेब अम लौनबा मणिपुर सरकार न स्टेट असिदा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी की मिहुसिंग चयोल अमगी मनुंगदा कौनबा दाबी तौरी महाना मखाता न फोंदोकिबदा फूड सिक्योरिटी बिल पास तौकिबा असी तृणमूल कांग्रेस न यानिंगदे कांग्रेस की थवोंग असी पार्लियामेंट इलेक्शन दा वोटर सिंग फाननबा थौसिलनी फूड आइटम कयादी ममल का हेन लौरिबा मरमना कांग्रेस न पाइखलिबा थबा असी प्रजा सिंह मपुंग फाना कानबा फंगलोय हाइखे एखोई गिदी मधु बाउंड्री लाइन 16 किलोमीटर्स संगसिल लपसे फ्री ऑफ पोसेसिवनेस लैंड इंडिया नदी करिसु ओइना खल्लम दबा याय एखोई मणिपुरी मचा सिंह गिदी मसी डिग्री ऑफ पोजेसिवनेस असी यामना काहेन न चावी 1953 दा कबो वैली चखरे 2013 दा another huge chunk of Manipur land चखपाहाई बसीदी मणिपुरी एखोई की दमकती सुया यानिंगदे वैन ड्राइवर ओक्रम ज्ञानेंद्र ऑटो ड्राइवर अयेपम नोविन हापद चेनब सिंखुदक फादुना आनगी ओइबा थबक लखननबा यूनाइटेड एनजीओस मिशन मणिपुर सरकार की पुनिंग चिंगसिले मियोइबगी हक खोंगाउनबा सिगुंबा एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन की थबक असि मरी लेनबा मियोइसिंगना मखाताना चथबिदनबा अपील तौरी थौबाल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंग लिसिनी तरा मंगा की मार्च टा फाउदा मणिपुर की मियाम द खुसिन न होनगनी हाइना आईएफसीडी मिनिस्टर ngамथांग हाउकिमना फोंदोख्रे वाफम सिंग असि दामसि सेमगा सागलिबा सिंगी फिबम यंगसिनबा चपदा मिनिस्टर न फोंदोखिबनी ngasi की खोंचल अदुदा साइकल केंद्र की एमएलए यमथोंग हाउके डिपार्टमेंट असि की एससी जी रोबिंद्रो अमदी अते ऑफिशियल क्यासु सरुया के खोंचल अदुगा मरी लेना मिनिस्टर ngамथांग हाउकिमना इंग सिमु चमापन मणिपुरदगी साबा हाउकिबा दाम असि इंग लिसिनी तरा मंगा की मार्च टा फाउदा मियामदा सिनना बहोनरी दाम असि हौजि फाउदा चादा मरिफु हेन लोइसिले स्पिनवे सेम लोइरे गेट अहुम पानना बसेम साबा लोइरे मई मेगावाट 3.5 पुथोंनबा पावर हाउस सेम बहौरे इम्फाल सिटी एरिया याउना इम्फाल ईस्ट थौबाल डिस्ट्रिक्ट न चिंगबा मफम सिंगदा थकनबि इसिंग मिलियन गैलन तरा नोमदि पिननबगी थबक सिंग पाइपलाइन द लेरे दाम असि अकोइबगी खुंगंग सिंगी लौफम हेक्टर कुमाथोई दसबिक निपान तरुक अनिदा इथे लखोंगी खुदोंग चाबा पिनबा थबक सिंग पाइखटपा हौरे हाइबा वाफम सिंग ISTV न्यूज़ दा फोंदोरखे मसी रेनिसन हिक लोरेदी खोइना वाल फटिंग दा कोइ मयाम सिदा यूनियन मयाम गा इसा इफाउ जाउना सिदा होल तो अद वाल फटिंग दा शुरनी से अकोइ टारगेट दा ngamdresu 15 दी टारगेट ने बा 15 मार्च में साबु अद ngamda फादसु सही अमनी सोंथे सोइना कोइ ngamna होने गनि
Lamdam asigi media da aki akhang pirapagi matangda Press Council of India amasung Indian Journalist Union na paikat pa yaba thabak sing lokhatuna media house ki mathau ningthina tawba yahanana ba Manipur ki Chief Minister da khangal lakhiba asigi damak amjuna Press Council of India amasung Indian Journalist Union bu thagat pa fundroli Indian Journalist Union ki khothangda Manipur ki editor Paumi amadi Pauche ki distributor da ke lakhiba asigi matangda su International Federation of Journalists da wakat khibaga loinana Manipur ki media na hauze Thenariba Awaba Singh International Forum the Yokre Hari International Federation of Journalists Nasu Hauzik State Asigi Media na Thenariba Kudung Chadaba Singh Yenglaga State Government Amasung India gi Atai Security Agency Singh na Paumi Singh Swedangam Danaba Akan Bathabak Lokanaba Khangan Kre Lamyan by Irabot Kening Sing Thorom Tha Asida Tonga Tongamba Thorom Singaloina na All Manipur Progressive Farmers Association Irabot Foundation Manipur Amadi Lomi Simi Apun Balup na Punsinduna Semba Lamyan by Irabot Ning Sing Thorom Observation Committee na Pangtogadori Manipur Press Club ta Pangtokiba Pawimi Pam Amada Committee ki co-convener Joino Mai Themna Lamyan by Irabot na Lomi Simi Miam gi Damak Kathok Lamba Mahaki Wakal Miyeng Adu Ikai Kumnaduna Kana Nenaba Yauna September Kumathoidagi Kuntra Fauba Mapum Kada Pantokani Thorom Singh Asi Yenglaga Tha Asida Kanagumba Singna Ban Lokana Chingwa Tawidanaba Apil Tauri Observation Committee ki convener JS Ibo Yamana Irabot Maribak Nusiba Atangba Bisagni Mahana Lomi Singi Damak Jail Fauba Changki Irabot Kamari Lainaba Organization Sing Amato Oina Punsinduna Anoba Manipur Ama Semganaba Hona Dravadi Nomadi Manipur Mutkargani Haina Mipaiba Fundoki Yaragadi Manipur ki Sarkarna Karigumba Lomina Magi Mayum Bawa Lomina Lomita Saba Yadaba Aduba Hariba Sibi Lomu Sumista Kanagun Simslega Mayamse Mashi Chimantana Lomi Top the Yonba Skun Saba the Yonba Aduoga Mama Shamaki Logdo Maduna Changra Sibi Mana Mayum Sayadaba Adu Lomina Taba Midamagi Yogo and Yadaba Nyom Shido Madu Hamaga Lobushi Tangkol Literature Society Amasung Ukrul District Journalist Association na Puna Sinduna Journalist na Tangkol Lon Jumna Season na Bagi Matangda Nomagi Oiba Workshop ama SSA Conference Hall the Pantokre Thoromasida Tangkol Literature Society ki President Kol Kacha Hanagi President Si Jifang Susaryaki Kol Kacha na Literature Kudimaki Niam Jumna Season na Bagi Maru Oiba Medium Asi Mediani Haiki Workshop Asida Journalist Tara Marina Sarukyaki Book Line Kolkata na Sinbatara Suba Monsoon Book Fair ngasidagi Nupila Complex ta Cooperative Society ki Registrar T Panmay na Hodokre Book Fair Hodopaga Mari Lena na Registrar Panmay na Lairik Haibasi Myoibagi Khwaidagi Chawba Marupni Manipur da Tholiba Hingsa gi Thodo Watho amadi Charang na Punsi Mahing Asi Kohan Bada Mahigi Lambi na Achawba Mateng Oigani Fundoki Amamaga respect over Amamagi likes dislike to tolerance will come from broad reading of this liberal arts, appreciation of specific talents of individual. Si lapung ambasi larik the no layers. So pengang sing larik some power high is television si restrict over, restrict over larik oil ba. Am thabo Bachelors of Social Work ki Khwaidagi Faba Mahiroi da Laikhidraba Telem Obi Radhe Devi Ning Singwana Pigadori Mana Asida Sel Oina Lupali Singmanga Yauri Social Work Practice Tauriba Mahiroi Sing Puning Thaugananaba Pandam da Kwagachal Akhamnekai da Leiba Telem Ibeton Bi Devi na Mana Asi Pigadabni Akupa Marol College of Social Work Sangangai Dagi Khambayagani Hari Ayingasa Holopana Pambi Sing the Peter Pajating Amadi Madudagi Tonaba Pambagi Matanda Nubit Humni Yoeba training program among Asidagi Central Agricultural University CAU Iroisemba Hodokre Directorate of Extension Education CAU Nasindra Panthopa training program Asida Mizoram Amasung Arunachal Pradesh KVK official Singyauna training Kuntarena Saruyari training program Hodopaki Thoramda CAU ki Director of Research Dr. M. Rohini Kumar Director of Instruction Dr. SS Nagara Director of Extension
Extension Education Dr. M. Premjit na Tharoma Pusing Wena Saruyaki. Technical session da Dr. Premjit na Climate Change and Integrated Pest Management haiba topic ta paper pathoki. Program asi karigida mapangthokono haiba gi matang da Dr. Premjit na Second World War matung dagi technology chakhotpagi matung ina pothok puthopagi chang saruk mari hengalaglabasu ayeng asagi khal kairakpadagi chingi lamda pothok puthopagi chang hantaragli asigumba sing asi longmi singa haktheng nariba singna khangana nabagi pandamda training program asi pangthokpani phondoki मोइगी सु प्रेजेंटेशन मिनिट मंगा मंगा पिरगा मोइदगी सो कोई फीडबैक लौजनी अदुगा मोइदगी फीडबैक लौर कंदैदा कोई साइंटिस्ट से इंटरेक्ट तौर कंदैदा करी करी वालौरिबा मासे फील्ड न करी फार्मर्स सिंचन अवाब लेरी के प्लांट प्रोटेक्शन की मतंग अदु मदुना कोई यूनिवर्सिटी रिसर्च एजेंडा कोइगन अदुगा लोइना लोइना ना हाइरिबा हजि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेदा मासे ट्रेनिंग ऑन हैंड एंड डायरेक्ट ना साइगी कोई बायो कंट्रोल एजेंट पुथोपगुम्बा मासे फील्ड मासेगा लबुक्ता नत्रगना कोई लैबोरेटरी देदा अदुगा प्रैक्टिकल हैंड्स कोई योजगनी Cookie Baptist Convention Center Church ki Silver Jubilee ki thorom ngarang Jiulalan dalaiba church asigi compound da pangthokre habadu Kanan Bank haigadabani hari Manipur da nongma kangdana thoriba sexual violence sing asi matau karam na mayok nagadagi haibagi matang da Lions Club of Lemerol Imphal na sinduna ngasi nupi macha singgi oiba workshop pangthokre kaisampata leiba Ras Girls Hostel da pangthopa workshop aduda Lions Club of Lemerol Imphal gi chairperson Lioness TH Bijaya amadi President Dr. P. Memana Tharoma Pusing Wena Saruyaki India ge ahanba President Dr. Radhakrishnan ge murti da lai sukatuna ojagi numit pangthokuna haukiba thorom aduda hostel gi mahiri singa interaction program pangthokpa danatana resource person singna matau karamna sexual violence thingnaba amadi mayuk nanaba honagadagi haibagi matangda wangang ke workshop asiga mari leinana Lions Club of Lemerol Imphal gi President Dr. P. Memana sexual violence toina thokpa state asida santi purangna bohonabada nahasingi achuba thodang lai khanduna workshop asi pangthopani phondoki chairperson TH Bijana sexual violence mayok na bahonabada naha singda bhai masing ningthina haihanba Nukwasi sana nunubi di kadang kinoda, hai ba makakoi sana biu ni sudah rami, adu bu matang ni nasi modify torang panina, nubi da kena emphasis pi da ba nupa da bu hiana luna toba, masih gi no masih modify torang da di hiana. Thanga Kendra gi manung chana leba Sendrada gi thanga chingdak fawbugi lambi asi matam sangna sarkarna sembiraktabadagi lambi asi gi fibam yamna fatre lambi asi da chaliba praja singi khanbiraga athuba matamda sarkarna lambi asi semjin binaba Eating Village Development Committee na sarkar gi puning chingsilagli amaromda Eating Village Development Committee na tarukshuba Assam Rifles Centra gi commanding officer Dhanajit ke diching makhada Rising Star Club Peaceland Club Pole Star Club amasung thanga part 2 gi pradhan amadi Eating gi what members singalloina Eating Chingi Akoibada Upami Kaya Taki Hadi Mafau Tamna Solaba Praza singing down Nakunda Leta Handuna Lady Bamio Singi Oiba Sanabung Lenghau Memorial Playground Ngasi IFCD Minister Ngamthang Haukim na Miam da Kusina Kray Taramadu da MLA Yamthong Hauke Mafau Vileski Chief Hokomang na Ching Bamio Kiana Saruyaki Minister Ngamthang na Haikibada Damasi Mapung Fana Loisilabadi Miam da Kana Bakaya Fangan Bangamgani Miam na Damasi Loisinana Bahonabada Mating Pangbiu Haiki Hongchara Tuga Mari Lena Mafau Primary Health Center Sub Minister Sangaki Katara Manga Labor Center asigi lefam thokpa machak mathum amata leram kide masigi matang da chief medical officer nasu khangde haina phongdoraki fibam masida minister na mari lenaba singna yengsin binaba apil tawki Kaliyam talitre sangare Dari sulit kami. talitre muskila mai to gini se ase koi Mati di sangkaro ya. ini sada report bani na pirga masidi doctor phaba nalse phab thamle Ada dile. amdarkar Babu Parada Nauna Saba SSA State Mission Authority Manipur gi Nauna Saba Office Building among us Minister Morangthem Okendron Hangdokre Education SK Director H Dilip na RMSA amadi SSA asi Education gi yamna maruweba flagship program gi manungda amani hana building leram daba adu ngasi sangaribo office asina education bu hera mapangal ka khana bohana bada chawna mateng oiragani haike hana gi estimate su oibanina ngamnaba adu gi manungda koina sinjabani asi manungchida various charges taxes business charges mayam su going inclusive oibani amasi namina si yor pasida koi office ki staff official mayam
Saisakwa amadi film actor Hamom Sadananda Sire haina mioi kya sandoliba pau amadi mahaki imung manunggi matangda aranba wafam kaya haina ba yauriba asi matungda amu hana tawbiganu haina Sadananda na apil tawri ngasi film forum gi mioi sing amadi imung manunggi mioi yauna press club ta pangthopa paumi singa unaba amada imung kaiba yaba miyamangda ikaiba nangadaba wari sabiganu haiki yam destructive oiba natraga oidaba wari khara asingma saraga lamda मी तो की फैमिली ने काय में अम्मा लगी चक्करी बस समाज से इकाई फिरूं कुक करो बा वारी दिशाबी करूं ऐसे मुंह मुंडा सोएगा अंगाम कहीं लेते ऐसे नुपी की मतलब तक करेंगे मतलब मतलब लेते देशामना सरकार के स्कूल सिंह फिल्म यंगसिन बगी चथरली बखोंथांग असिदा फयेंग द लेबा सरकार के स्कूल सिंह ओजा वाटपा क्लासरूम सुनदबा अमदी डेस्क बेंच वाटपगी खुदोंग चादब कया थेंगनरे हाइदि महिरे लुप असिना थादरप चेरोल अमदा फयेंग कांगजेबुंग यूपी स्कूल ममांग चहीदा महिरे तरा खक लेरंबदगी लेकाय म्याम न होनदुना चही असदगी महिरे चामगा तरा तरे सुरे अदबु महिरे सिंगना फमनबा डेस्क बेंच सुनदबदगी खुदोंग चादब कया थेंगनरी लेकाय म्याम अमदी एसएनसी ना बेंच जुरा कुन कुन लनाई ओइना सेमदुना सिजिनरी स्कूल असगी ब्लैक बोर्ड अमत लेत्रे डिपार्टमेंट पीबा यूनिफॉर्म सु सुनदबदगी मियामना लनाई लेदुना महिरे सिंगदा पिरंब थेंगनरे यूपी स्कूल अमदा लेफम थोकपा ओजागी मसिंग सु सुना लेत्रे फयंग हाई स्कूल सु सरकारना यंगसिनबा वाटपगी ममी चावना तारी स्कूल सिंग असगी अवारा पासिंग मरी लेनबा डायरेक्टर अमदी ऑफिशियल सिंगना अथुबा मतमदा पिबिनबा देसामना अपील तौरी ममांग थागी तांको निपांदा बेंगलोर के जेटी नगर लेबा रॉयल इंग्लिश स्कूल दा सिक्योरिटी गार्ड ओइना थबक चंगबा नुमिता चिंगनिंगाय ओइबा मोंग दा हातो पिखरबा मोइरांग पानसांग लेकाइदगी मोइरांग थेम रघु चैनिफुग मंगा मिसिगी मतंग दंगसी यानिंगदबा फोंदुतुना निंगथौखोंग बाजार दा वाकर मिफम चथखरे वाकर मिफम अदुदा निंगथौखोंगी मेरा पाइबी याउना तोंगा तोंगांबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन क्याना सरक याखी मिचम मियाम अमदी पॉलिसी सेम निवसिंगु फार्मेसी की मतंग वाखल तहाननबा इंडियन फार्मास्यूटिकल सर्विस सेम्बा फार्माकोलॉजी तंबगी अथॉरिटी सेम्बा यावना तोंगान तोंगांबा इशूदा युमफम ओइदुना काश्मीर की कन्याकुमारी फावबा चकदबा इंडियन फार्मासिस्ट रिवोल्यूशन जत्रांग असी इम्फाल थुंगलरे जत्रा असी कन्वेनर अमिताभ जयप्रकाश चौधरी की नाइतोंग खोंगचदसी इम्फाल द मणिपुर फार्मासिस्ट एसोसिएशन तराम ओके मणिपुर प्रेस क्लब ता जयप्रकाश ना पाउमी सिंग उनबदा खोंगचल असी मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लेहनबा फूड एंड ड्रग सेफ्टी एक्ट इंग्लिसिनी तरामाथोय सेमदोतुना फूड इंस्पेक्टर लोबदा महीगी थाक फार्मा ग्रेजुएट याहनबा हॉस्पिटल खुदिमकता फार्मासी सिंगी केदर सेम्बा हिदाक योनफम सिंगदा ड्रग अमसुंग कॉस्मेटिक एक्ट मतिक चाना चना हननबा दाबी तौबनी काश्मीर होरगा स्टेट 19 लांथौतुना मणिपुर थुंगलबनी हाइखे Ramania Edet High School Khetragawi School की सेक्रेटरी ना कमिटी की मेंबर सिंह हेड मिस्ट्रेस अमदी ओजा सिंह खंगलमदना अनएप्रूव्ड जूनियर ओजा अमा असिस्टेंट हेड मास्टर इंचार्ज ओइना हापचिलमले हाइरी देसामना थादरो को चेरोल अमदा हापचिलिबा ओजा असि अथुबो मतमदा हंदो हनबगा लोइना एजुकेशन कोड इंग्लिश चमापन मरफुनिथोय की मतुंग इना नियम चुंबा ओजा अमा ओइना खनगदबनी हिरम असिगा मरी लेना देसाम इम्फाल इसकी सेक्रेटरी जनरल यावरगा हौखिबा सितंबर अमदा स्कूल कमिटी अमदी ओजा यावना पुनः फमिनकी मीटिंग असे यावननबा सेक्रेटरी दा खंगंख्रबसु लाखिदे सेक्रेटरी असिना मसागी मरनाय अपामा मतुंग इना हापसिलंबा असिस्टेंट हेड मास्टर असे चनबा यारोय आरामबा तौरिबा सेक्रेटरी असिगी मथक्ता मियेंग चंगविनबा मरी लेनबा अथॉरिटी दा अपील तौरी मणिपुर सरकार ना तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट सिंगदा एडोक ओइना लेरकलबा एम्प्लॉई चनिगा मरिफुनिपान बु रेगुलराइजेशन तौनबा कैबिनेट ना लौखिबा वारेप अदुबु एमटुक अमसुंग एमजीओ गी जेसी ना थागतपा फोंदोरली अदुबु डिपार्टमेंट खरगे रेगुलर पिफम थोलबा एम्प्लॉई खरा चिथरे हाइबगी रिपोर्ट जेसी दा लागले वाराउरिबा एम्प्लॉई सिंग मयाम गमाना रेगुलर ताहनबीनबा सरकार के पुनिंग चिंगसिले माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट की चही कुमंगा हेना वर्क चार्ज अमसुंग मास्टर रोल ओइना थबक तौरकलबसिंगी मतम सांगना पीबीदना लेदिबा खुसुमल अमदि तोलो पिथोपियु अमरोमदा सरकार गा जेसी गा यानखिबा दाबिसिंग अथुबो मतमदा पिथोपियु हाइदि टाइम स्टार आर्टिस्ट यूनियन की नौनो पुथोकदबा सुमांग लीला अंगोबो कुंदो अमसुंग 2020 की एफ थौनी थौरम ngasi कोंगपाल खेत्री लेकाय दा पांथोखरे थौरम असिदा ISTV की प्रेसिडेंट खंबा सलाम इम्फाल ईस्ट के अध्यक्ष के तोम्बी KSA की एडवाइजर प्रदीप कुमार मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की प्रेसिडेंट PH गुणचंद्र सुसरुया के सुमांग लीला ना एकोइना फोंग ngang thokpa ngamdana leiba thodo watho kaya lila oina utuna achum chumda kaya naina hanba
nakoinana miyamda ithil piba media gi saruk amani haina wangang kibasingna phongloknaki ISTV ki president Khamba Salamna samas ama ahongbo purakpada sumang lila gi ajoba thodang lei sumang lila kayada lamdam asigi hauzik oiriba amadi tungda thorakadaba thodo kayagi mami tabana miyamna sumang lila bu pamba hengalali haike sumang ko kamula ISTV le ko sida peribanda recording ko ba lila se hawo kanda lamumai ko Tokyo Gomba Gomba Milazuri no. Agora Patrova Sumangari Lapu Sila Agumba Lamu He Hamsin Garu to Bena Kamushoni Agora Pamjoni Miyama Gurga Aina Ekota Uchurba Sanjurba Tabu Sumse Nepal Gurba and Kalaga Aidi Release Onjani Mapuro bakaina raba lukrabi singi sarkar na chawkhat thorangi thabak sing lokhot pinaba conflict widow forum na sarkar gi puning jingsile conflict widow forum na sindura manipur press club ta pangthokiba pawgi mefam aduda forum asigi Imphal West ke co convener W Chandrakala Imphal East ke L Brajesori forum ke convener Gangarani amadi lekhidraba van driver Gyanendra gi loinabi Santi Susaruya ke wanga khibesina phongdona kibada mapuro bakaina khrabi singi wakat manipur sarkar na thabak oina onthok pidaba labak thibani Atuba matanda chenaba sing fabi duna dadi PBU haike forum gi convener Gangarani na hauzik manipur asi mihan mipur na thale mihan mipur gi chang hanthana naba manipur gi sarkar na akhanaba mieng changbiu haike government to me like Sambino, Yadu Tokyo, Tasina Mono Tokyo, Happy, Adu Prazas, in Honda, we had this seen out, dancing a bit of Manipur, Tori, happy, Lambi said, as young and took me enough when I say. Victim Ohorabi, van driver, Okram Gan and Drogiloinabi, Santina, Fondokivada, Sakandabisina, Nome Maruma, Sinkandra, Kapsinduna, Hato Pikraba, Mapurabagi Maral Carino, Miapasina, Mahaki Maral, Atabomatam Damiam, Kano Putopio, Sakana, Sifa, Mihapa Putopa, Karigam Jivano, Haba from Sing Fondoki. I need to know about the nights of Korea hanging it. More than I never had over by Manax and said, and I'm a pipe among them. He put on the Tasala pool of Captain and I love it. I for women to carry Marano. I come for a man, I can't let him put it. We have a single to move at the Putopio. I don't see a woman don't tell you there. No, I am a piece of silver, no, he was a Lugarabo. Ngarang ayupung taraga minute tara chapa matamda Imphal East Commando na porompa tawan thabalekai dagi KYKL gi cadre ama fari Imphal East District ki SP na thopa jerol amada fagalaba cadre adudi sanabam ibochau chahi yankai ga mathoi apopa ibomcha kaksing irengbam hawai rok dagini housing na porompa tawan thabalekai da lebani housing sanabagi pau Ngasigi sanabagi pauda Silong Lazong Football Club na Manipur Arambai 11 bu goal mari ahumda thoikre wafa wangoi na sinduna Kumalabak Men's Stadium da pangthokiba charity match adu hodopagi tharomda Yas amadi tourism gi parliamentary secretary M Prithviraj wangoi kendra gi MLA Olukhoi hana minister Oramba L Jayanta Kumar Susewaka Okram Henry amadi Amfa gi vice president Raghumani Susaruya ke wafa Arambai Football Academy linkhana bagi pandam da pangthopa charity match asida Silong Lazong Football Club na Manipur Arambai 11 bu tie break ta goal mari ahum da maithiba pikebani match adugi normal time da team animang na goal amamam chanaduna draw chatke Silong Lazong gi normal time da chankiba goal adu match adugi minute 12 chalapa matamda World Cup Colonel Gilena goal onthoki first half ki matamda Manipur Arambai team na goal handong na ba attack ya tawki goal chanba yabagi khudong chaba kaya phanglabasu goal di onthopa ngamkhide adubu second half ki minute humfu chalapa matamda MD Sahedur na goal onthoktuna draw chaki match asida Silong Lazong gi maikeida Manipur macha manga saru yaki makhoi sing adudi Milan Suwas Tuboy Boythang amadi Jiboni loinana team asida international player ahum su saru yaki makhoi sing aduna Colonel Gilen Japan
Japanese League ki player Taisuki Matubi amadi Korean League ki player Min Chon Sunni amaromda Manipur Arambai gi team asi mamangi ti augi Manipur gi represent tawkiba sanaroi singi mathakta sanaroi khara hapchilaga sembani match asi gi winner gi damak tie break na decide tawki maduda Silong Lazong gi Wilomi Prasad ke H Jibon Singa amadi Samuel na goal on thoki aduga Sulan amadi Boithang Haukim na kauba penalty aduna save tawki amaromda Manipur Arambai team gi MD Imran Khan amadi MD Sohal na kauba penalty ki goal on thoki aduga Din Kumar Oken loina na Sahidur na kauba goal sing goal on thopangam khide match asigi matangda Silong Lazong gi coach Thangboy na match asi Manipur Arambai team yamna fazana sanaki match asigi credit su Manipur gi team da piningi Silong Lazong gi team ground gi fibam fatabana performance fazana sanaba ngam khide. Definitely I give credit to the Arambai 11 Manipur team because they look very sharp, quick, some good players are there. Hopefully, they can get promoted to other bigger clubs. Yeah. Manipur Arambai gi coach Iratana match asi tie break takakibani mahaki team su yamna fazana sanaki haiba wafam sing fondoki. Process amagi 5 minimum 5 or 7 wana penalty ga single ga loin thamane ado level tuna match da ani changtra mina changta hoji hosu level ene beno la kaju ha Tamil Nadu ki Kanyakumari da Chachiba August ki Kolumdoi dagi na kumanga fau da pangthokiba tarani thodak shuba All India Yusin Khan Sitorio Karate Championship ta Manipur gi karate team na medal kaya lawde championship asida Manipur na punna gold medal taret silver medal manga aduga bronze medal tara manga lawra ki haina All Manipur Yusin Khan Sitorio Karate Association ki cherola mana khangalali Dhanbata Thasi ki Anida Loisin Kiba East Zone National Kho-Kho Championship ta Manipur ki Nupa ki team na ahum suba position tarakle semi-final match ta Manipur bu host team oiriba Jharkhand na point tara mari tara humdoi da thoi kibani amarom da Manipur ki nupi ki team na mari suba position tahaure hairi Bisnupur ki mini stadium da DSA Bisnupur na sinduna chathariba ahumlak shuba YTS Kumar Memorial First Division Football League ki match da Eco Bisnupur na Aksa Kwaktabu goal ani sinoda thoikre September ki kuntaruk tagi Assam ki Sibsagar da pangthokadoriba Eastern India Bodybuilding Championship amadi marirak shuba Women Fitness Championship da saruk yaruna gi damak punna sanaroi tara selection tawkre haina All Manipur Bodybuilding and Fitness Association gi cherol amana khangalali ngasi goi ba inga sagi pau pizari ICAR lamfel patagi fongba pau metung ina ngasi gi khwaidagi saba degree Celsius kumanga 10.2 khwaidagi ingba degree Celsius kunithoi nungsita yawi ising malne gi chang ayukta chada marfudra humdoi nungthildana chada marfudra nithoi nongjugi chang millimeter 8.5 Leslok damawe ba pau mokana pizari ojasangi numit thorom park sana pangthokre Afabu Ozasing the Sakara Mana Pibita Sakar School Amata Yaukidabada Chief Minister Napendaba Fondokre Amadi Border Fencing in Matang the political parties in Yapunbami from Konaba Trinamal Congress and Dabi Tauri Nasir the ISTV Visible Power Matasu Sinzari, Mie W Sumukana Krumzari.